Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam bizge köptөгөн nematарды bergen. Kebirki nematlar var, içine köptөгön nematlar da kamtaydı. Eğer de oşol nemat bolgon bolsa, артынан köptөгön nematlar geledi. Eğer de Allah Taalam oşol nematты alıp koygan bolsa, артынан köptөгön nematlar gidedi. Oşulardan en birincisi bu insandın günümdük yaşoosunda, turmuşunda tınçlık bolgondugu, soğuş bolbogondugu. Soğuş bolgon jerde adam, insan önükpөйт, aldıga жылбайт. Бардык тараптан, dini taraptan dagı, dünyavi taraptan dagı eç kандай aldıga жыла албайт. Эмнеге дегенде анын жүрөгүндө коркунуч бар. Кайсыл убакта болсо дагы колундагы нерсеси кетиши мүмкүн. Эртеңки жашоосунан эч кандай чоң үмүттө боло албайт. Biz ушул бизге берилген тынчылыктын, амандыктын канчалык чоң баа жеткис байлык экендигине көз салыш үчүн, билиш үчүн башка ушул бизде болгон нематтарды жоготуп алган мамлекеттерге, элдерге көз салып көрөйлүк. Dünya yüzünde 165 milyon yetim bala var. Dünya yüzünde 165 milyon yetim bala var. 2019 yılda esevine qaraganda. Alardın köpçülüğü uşul soğuş sebepten atasız, enesiz, bir tuğansız yetim bolup kalıptır. Birki өлküler barken alarda bir ile memleketin içinde 5 milyon yetim var. Bulardın bardığı uşul biz günde жаңылыктардан görüp жатқан soğuştun sebebine. Oşol өлkölerde özlerinin keleceği üçün, gele жатқан urpağı üçün çoğun niyetler var ele bir gündür. Çoğun maksatlar var ele. Uşul bizdin keleceğimiz, bala çakabız, kelerki muun жақшы жасасын деп канчалаган ата-энелер өмүрүнү, көз жашыны, күч кубатыны сарптаган эле. Алардын бардыгы текке кетип, күлгө айланып калды. Ошондуктан Ибрахим алейхиссалам Алла Тааладан сураганда эң биринчи амандыкты, тынчылыкты сураган экен. Кур'ан-ы Керимде Ибрахим алейхиссалам Allah Teala'ya dua alganda mında deydi. Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. O menin Rabbim, o menin jaratuuçum, Allah'ım. Uşul şaardı, tınçtık şaarı kılgın, amandıktın şaarı kılgın, soğuş bolbosun uşul jerde dep Allah Teala'dan suragan eken. En birinci suragan nersesi. Andan keyin ekinci nersesi bir ayatта menin kiyinki uruk tuxumumu ulap kete turgan bala çakaman gelerki muğundan menden çıkan özünü şerik kılgan adaşıuculardan kılbagın dep suragan eken. Demek insanga en birinci tınçılık, amançılık, saktık gerek eken. Oşonduktan İbrahim aleyhissalam birinci şul amandıkты suragan eken. Eğer de тынчтык болбосо, соғыш болгон болсо, эч кандай өнүгүү дагы болбойт, алдыга жылыш дагы болбойт. Инсан Алла Таалага сыйына албай дагы калат. Мешитке дагы бара албай калат, тууган уругуна дагы бара албай калат. Анын жашоосунун баарына ушундай караңгылык камтып калат. Алла Таалам бизге берген ушул неmatты сактап калыш үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиз günümdük жашоону же болбосом бир эле нерсени жулуп алсам экен деген ойдо эмес, балким биздин келечектеги муун, келечектеги урук тукумубуз, бала чакабыз кандай жашайт, ошолорду ойлонуп андан кийин иш кылышыбыз керек. Алла Таалам биздин өлкөбүзгө тынчтыкты, амандыкты, бейпилдикти берген болсун. Бардык жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн, жаман ойлордон биздин элибизди, жерибизди, динибизди сактаган болсун деп Алла Тааладан
surayt elek. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.